mfethu mara bona dai a so go ruela ka ngondo bona business e ke go tshweretseng yona re ka phutsa o itse ka tlhaloganya mfethu mona mara nna dai mfethu ya ntshosa go seng ka re gona le mfethu ka da mfethu leng go setse morago ne go shebile dam o ra gore go na le someone go setse morago ra mona nna mfethu dai ya ntshosa e se ya ke mo jumpile re mane ke 1000 mo se jo ne 1000 wa teng kana da mane since a follow mfethu bile nna tabe thoma go ntshosa le go ntshosa cause the way di mona keepang jo 1000 1000 ke lenyoga ntša ka tlhamo no wena ke eng ka go bua simple ne kana mfethu da mane nna di we mo shebile ka teng ka da mane dangerous jo la mane jo o phela ga tla fo nna tlo baya jo phela le shapo fela jo wa ntlhaloganya no wena o bua no tshogile fela mfethu go o tumela go tshetse ka ina o ga mo cut off le man mara mfethu le nna ka re o ka se bua simple ya mfethu jo kana da mane o mo shebang ka teng ka re dangerous da mane jo la mane ke 1000 ka mo foster mfethu ka story ke 1000 fela mfethu nna di we di mane ke mo shebileng ka teng mona there's something ka da mane mfethu da mane ka mo foster ka 1000 bona go phutsa nna lo ena jo a ke tumelo off business ya phutshega jo a ke gane go phutsa ntšaka mara nna di we ke shebile nthamane ka teng mona le di mane ka re dangerous mfethu wa kgone go bona le kana mfethu go ileng a re shebe khala re setse morago for matsatsi a ba ke fela ntse ke sa batla go segela ka idea o ra gore nja ene go tloga khale mfethu di mane ka gore batla something ene ke judge gore mo tshwaretseng sharp dama the this way a go tshosa yana e ditso ya ntshosa mfethu mara nna go nna kgone o tla ba fela dilo wa bona fela yana mara mfethu nna ka e ganda di because a gona gore motho a ka phela o loisa go setse morago dio tse di yalo ne a bua ka mona le mfethu tshwantse re baganye ka teng mara bo re tla moela tlhobo bona sengiyabona ukuthi lezi nje zoyithule lezi sihlala ku bazongitholakala ses le tsamaya ka difounu tse di shwele ya bona ke di-clip tse gore ke bontsha fela gore o shoota mo tseleng ga o shoota mo tseleng e nna yang wa bona di sa re some of the clips tse gore ndideng e ka kgona go etsa fela wa bona wa bona gore you'll never go wrong ka idea wa bona mara ba fetse shirisa se tsa nako ne re nyana ke tsengana ka go ipakanya ga o sane ke le tsatsi ka tsela a tsena ka usa jampoela ka usa sorry bro ntša ka nna re o naganne ka daile mara ka planene ke go bolelela ka yone planele bro ka yone ke bile ka nagana ka yone mara mona wa nteng gore tamane mfethu nna wa ntshosa jo wa ke mang 1000 1000 bro ka damane nna go bua fa fela mfethu ntlhelisa ka ncaza damane ka re phakele le location da o fitile njo mfethu ntsa shebile ka ke icela go dintshang sharp ka mfethu wa rena mfethu ka go tshela le Maxine Street o khonno tsoga fela tlo sheba wena fela tlo sheba go ra gore le nna se tsatswa go nna wa bona mfethu so ebilane a ke rai le mabane le tso mo jumpile da re mo sheba di gamatlo o tsinya tlhogo o tebitsisa phone go tse di yalo ma go enda ile mfethu ga go tlhalise ka ncaza jo na like 1000 kilometers le motho friendly o phela ba tla bo dijolo ko nna sto o mono reka ko nna state each and fucking day wa bona bo tse di ga da mane tshwantse go tshomele itlo mfethu because da mane izira a ka tswa spana le daibra tumelo wa bona tshwantse da ding sharp we be litlo tshwantse we be litlo bro mon jo mara da damane mfethu le we ke mmonang ka tengana wa ntshosa street da mane bro serious mfethu wa khonega go mfethu motho a go shebe yana gore motsirare bosigo mfethu mo wena ishona wa bona ntho enkinyang ke one cause nna ne ke motsa fela je ka uthileng go ga man ka uthile ke customer ntlhaloganya mfethu jo mara na tseba mara le bona ba ithune ga gore ba ntsane gore go 1000 of magazine go spanisana sharp go mara le gona ga ka spanisana and then ma ditse mo lesimo wa go spanisana na go itse botleba ba tumelo bro
Imane ke clever ke sure gore re ka qoba business ga mo matsogong da man a le teng ga wa ka ke nna ke ile ka go Lesotho ka kopana le dile batho ba ba shapo ka da wa ka go tshwara bua ka wa ntlhaloganya wa bona so le nna go ke tlhagang teng bua ka ke dile sine nngwe tse di kotsi thata ke gatle ka kopana le ene tumelano tsa ke sa go tshela ke re da man o dangerous na de ke mmonang ka teng entle ke tsotsinyana ngwana le botleva nyana bo leng go tshwantse mo tshela wena ma no ntse itse gore ke motho ene gore o ba isa dijolo gore ne le motho ene gore o cool mo wena nna ke tsene da ke fitlhela mfito a le cool wa ntshwara so ke bona nno yana nka tsetse go Spanish le bo ma 1000 sharp 14 4 mona tumelo ke tsotsi ka mo wa bona ke yone ntho e leng go ya ntse and then o makanyana pila ya ka se tlhaloganyo go sharp ke mara ntho e ke batlang go tshela yone ke gore ma 1000 tshwantse mfito re mmeli o ga ite fo ka ma 1000 ya da mane mfito ai o suspicious instructed ne ya wena wa mmona fela go se da yo le wena wa mmona gore no yana no mo re ntse mfito lokuseni kene mantsi bua kene gore every day da mane ke o tlo batla go khale setlhako sa ga fela ka ishu mfito da mane o tshwantse ke na isang information ya ne impimbi ya ke go lo relaxitse o khonne o bona go lo relaxitse ha tla tlo checka sipe kana mfito da mane since availe last week I see mo chambi jiki o tlhagello ba ga mata wa bona go mfito da ding ya tlhakana shapshap and then bua nnete bona since o lava ya ne o ke ga simolla nyana mo malatsing a simollo reka go nna ya reka and then a reka jo reka dio tse dintsi ya go no bona street diamond o tisa tšhelete go nna o tlile nna ke mo tsa ma 1000 ke mo tsa bo friend because ke motho nyana le dijuku mona se di motho bila hai o le no ka tshega ya mara go tshela tlo ba rene bua ka go ba va tshwantse re mmeli tlo ha ga tshwanna gore ke motho friendly tlola tlo ba di shite go wena bua tshwantse re mmeli ne re sa shebella tšhelete pele re shebelle safety ya rona pele mfethu wa bona ya mara fo ga e tshwantse re check ga blogging yana fa tshela re chilenya ya re hai mfethu wa bona ma 1000 mfethu ne ai ne tshwantse re mmeli tlo ntshaka da mane di be ke mmona ka teng ai monna mara ma 1000 re tla mmona re ka mo ka le na go tlhagang teng bua na o Spanish se ba se long ke tshunne ka la nka be sharp anta o ra gore ndona ka sai